ye fia de dikan was September bosome ni mo ne de dikan pepe afem pemienu ane aduonu miensa sunie adesma ma premo ato ye mamu nyina aha ya boabo ansem pi no ano free Sompa 93.1 ane ye de besomo seria pronto brakase bonensam no wo kontenta fidie no so a www.sompafmonline.com Facebook no ya Sompa 93.1 and na YouTube no so Sompa TV and some of the de baniere makoti no bi enie Director General of Operations at the Ghana Police Service adwumako no COP George Alex Mensa enra da kopiemu e wa bedwoko a wa pause onye nhwemu famfa IGP and nsansan bi anipa binim kokeka ya no ho na papa na tonanum tu akirem se IGP wo hoi omo namba kora na wasansemi a wo mo hwehwem no yewura atachia enete committee ni ti se titineni wo de atodwa se COP Alex Mensa se ene no se bi kama se wo ma fechire ho edi bia hyehiem ene ene krogen no wo no behwe ne wo mo de aba Ghana Police Service adwumako ni mo no won mo nkrabata bia hwe bone fosam nsam so na ka sei won mo kyeremo sa ene no apie mo nten so enei wapa ho abejoko a wo mo yemu hwehwemu no wo mo hwe hunu se ehwehwemu no ebekwa akosi ase Institute for Security, Disaster and Emergency, Penia Wadano, Dr. Ishmael Norman, what the attribute said, COP, one cheer said, one musi, Ebusan and Semno, no one year no more sisi. Our Panya Pabia Sawasi, someone COP Alex Mensa can in Yamianimni, Yankan in Jirini Makokora, and Namna Kwaso, Sawas and Kwakasa. What is our cry high court to say, Eno Cecilia Dapa, Nisika, special quasi Peter and Satosono, one some fan idea mano. Na yewura kpebu se eya no wanwa sasa asemi court woka afofo be ka we no mo ho ana rabeya senkonyo ya ne nyina draba somo ana ya ntena fiti sabre ya kosise donko ebebo ebusua hye so en sanyumako bi adaroma ana won maso asene ana wie ya kan for 3 co capsules ediamon koko maseta pa ya enyagro eno achi no so mizo 5G drink one more tie chi Dr. Baumias Nyame ya adoma wuku da ya ebe ni wuku da bia ebeba wakwam wo per internet papa ya betumi dia de djuma na wo asepa wo atowa eye cloud internet eye fast papa men Canada Dr. Bell say ana wie kwata no so patapa udro patapa new site wono mo ano a ehwa enwo wo ya de ne nyina no aduro no hono mo kwai na wo fa bibiduro kan enkan na wo ho entimi ntaw ana fei 21st clinic or sciatica expert menim yade etew so ya wo mo ne anu aduro stroke ka ho eno achi no sabi wuntini no na entimi enso so ne mamu yi a wo mo nkoposa fa pa afidie die ne nsade wo mo ye ho adwuma tabita clinic say menka ncho say ayaresa fie ni ho so won kan wo kumase ana ba bia tabita wo no eho na wo so wura na agya say ohonam dodo no wo madom na fe waboaw so wo saba clinic wo say wo mo ne agufo no womo etimi gu aba etime so ye na etunyare wase enti ana wahwe wa kira kwan ya Bolivia de wono no wose ma waduane enye waduro enti yade bi eto so no pe womu nuane ne bi di te se future life de no na emmoa entunyare wanase enti sa da achimbi no enuru no obefa ne se aduane I was sure nyumako ne nkaye bi abrapam yade won mu nyina ho sempa beto dwana asomfom yenu ene September bosun de dikan yaje adwa na wie ya bakankan sam nyina kroje sesu chema de ama wo ayemme akosia eje wo kwade boaten menimnua September bon ejapia apam dada afei ansam no ni nchemu ankasa enie wapa obejoko ya wan ma hyase ye hwehwemu de afa ene bia na sentem epie monten so na ni pa binom amechira posifo binom won mo keka sa ye wura George Akufu dampare ya wono eye posa hene ye wo ma gane mu ni nyuma ne ade bi nso ani nam so ntino wose wo mutimi yi ne to atwede na afei so kora papa no won mo pe MPP ni ma no betena konya so sane ye be ya nyame ya no 2024 abato ye o ma gane to no won betumi ade nkunim ewomu na wabra sa ne ne ba yo nam so amanei abajoko atena se ya won mo ye hwehwemu na adehye bia ye hwehwe se won ne na ewo sa tape ni mu no watwe won mo nyina ade abeduru bejasrede enam sayo so ma eno ada abajoko no etena se ya COP George Alex Mensa wono Director General of Operations at the Ghana Police Service adwumako no okokopie mu abajoko no anim na ebra won to
so na no abisa ne nsam de fa ene ya apie monten so no ena opanyeka se de ba ba kyerem se nyame anim ni ewiase mo watwene anim da wono mo a ye monchen na sabi mpradua se oye before duru ma bia na ye mpa no kora kenti asem no kora da opa na so age se de wadre ana sai wosen finhyam akoma kwadua saba akonie ya wode ne ho ba don posi adwumakuo no wode nani kwatwa wisi ahwanuoma na wahwe hunu se Ghana Police Service adwumakuo mu no IGP ya wote akonya so a wo momoden kyese ne dwumadie nso ani na hwehwani mu na aye ne ma ayeye George Akufu dampare na wo kyerem sa papa no ne nuoma nso ani na no adakora no wono ankasa hia no wakasi anim pei saka ache wadwuma wo ye ne nso ani wo nuoma wo ye nyina no aposifo nkuma wo ma ne nye ho nso papa no asa de obi eka bia no enye ho no wo tie san so hu ne ho se de wo ye no eye enti nam so amabra kopie mu wabedwoko no animu no wa case su dua a kyerem se wono de won fa asam no wadre won fa nkonwonwa amekowie kyera ensa me munkam emfa nsen wono ankasa ne kom Yerwa George Akufu dampare papa no omo namba bia your boss is doing what you don't want. Just to remind you about the fact that you impressed me yesterday when you said you are a principled person. I will look into your face and tell you what I think is right. Whether you take it or you leave it. Or may praise you without clarity of what the procedure is. So the questions I'm asking is just let the public who are viewed as the public like it or you don't like it, but that is me. And I'm happy to hear that. Who is your immediate boss? Because until 16th of September. Sanki eba fra posifo nkae de aka won kuma ne ade adantamo na won mu nyina aba be hia meeting na se obi ad na dwenkyera ba no da bi IGP oti akonya so de ande ante saa o kan ka bi eno de eti akonya so or may praise you without clarity of what the procedure is. So the questions I'm asking is just let the public who are viewing us, the public viewing us, appreciate that, listen, this is a 31-year experienced police commissioner. So when he speaks about the police, and he goes to say that the police service is not being well managed, for me, with my experience, I get scared. So a bit of explanation. In camera, we'll do a lot of other stuff. You know, as a matter of fact, I will ask you some questions. If it is in camera, I will do. But publicly, please, POMA, headed by the IGP, members of POMAP together with the IGP takes a decision. It's the duty of the chair to convey that decision. So you agree with that POMAP members are not advisors? Mr. Chair, I've told you, maybe let me say this too. There have been occasions that meetings have gone on among POMAP members that some POMAP members were not even invited to the POMAP meeting because they don't want them to be there. And that is what is going on. Chairman, it's at this limit that I will want us to progress. If we progress with him from my line of questions. I was on your turn and I Director General of the Ghana Police Service Adjumakuno, COP George Alex Mensah. Asam no ayiro chen jobu nsohwe na enura kro ya chichine a wonne tua badwakuo no ano yewura atachia bra na wo motototo COP ano ene wode betu dwa se enene de enene ne mo nkomo no se de wo musidi no no se be kama se wo motwa bi de asisi ani na eno na yewura atachia ebusa se na sa no wo su ne se no se de wo si enene kan ye ne nya sa akura na se bi wotene no ne mo menene de a wo mo bo no wo hu se ne de ewom na no na yewura samola atachia de atodwa eche se de ensem no etie no wo se wo motwa afanu ni nyina begina na fe exe kanede na wai so kanede na ja wo motototo wo mienu nyina no enti se behia se wo mode na na chairman bugri na abu esan betena se na enne no wo no mubusa no munsem na se wo bono foforo ma wo mu nyina tie na ja wo mbusa busa wo munsem a ene wo mbeye ne saa eno wo de saa nsemi eto nsentwerofo anim. Oh yeah, you make your headway see any new way and I make a choice say ene ma no de afa na statue he ono ka say tape no kra na enye authentic no say say hwehwe authentic one na ono kan ono am for authentic one na meto na o kan tie so ye bedi akira do su ko say
say tape bi wo ha and the committee members yin ni mu ana e be hwe kira kwan. It is a whole investigation, sir. We need to go to the bottom of the matter, and we'll do that. Eni a wuti ye titina ni a wotua badwaku a wormo hwehwe COP nom ensemu mu na ewie no yewura atache ama na nso ho ene wo se wo mototo na no nyina na wo busa se wono wo MPP ni ba pa mapa sansam no na no yie ebetime de nsema bre no papa eno so woto aso sei onu se so bi betra committee na nmu a committee na nya de tamfo na onipa kono na afinzo nya se yen mu no se ginyaaya konkwamanem na wo yesi be professional adwuma na afinzo utu esikama MPP. He was trying to put him in a very, very, very tight corner. Law for said one here and there self-incriminating evidence. And no Makwan say will be cross at Trambiano. That make us say that you shouldn't answer such a question. Because so now I can say Papa na didn't who come on or a commissioner. Only in a police in him. Until then you use your platform called target. So no the end of the tool in as MPP adwuma no and also near the porting e na pese ye ko the first and the kwakusi and then what I'm feel say go too far nti obi obeba bia asemi ba ono anu yie be ko self de be ko boni mu no law mu no self incriminating evidence yeah permit you na me social lawyer for one is objective and lawyer for am just here I said that as a referee as a stress near be wa enko basa chairman honorable atachia ene na ate ene so ono ne de wo yetrene ni ya o team eni se wo ko esumasi afa na asebenti afa na mom enkomo na no wo mudie na ebusa ne se wo yesono ba na wotua ne diusu se party ba nom ne ho ade no se bi na nka esa lawyer for no kura kasa asem mudie ya mapapa ni nyia no na so se wo mugia no se wonyia no a wo no se tenene no ana se referee eni kwanse wo jejai na chenanko ekofa asem foforo kura edema ne ho koka adwam. Na DCOP Brighto draw and caneno. Na Ghana Police Service one more crabata be a shop on a for Simon Samso one and a dano. Never can a former CID boss eneno. Na watch Mosa Asamoa. Yera COP Alexander Mensa. Wadia to Jana watch Musa. Yera Georgia Kufu Dampara Papano. A drew meeting kura one Frebinum. Dear Wapen Waye and watching Krampo one more modern at Yadano. One more show say one bet to me at Tennessee. Nasa and some no more canning. No one much me I show me the was here was some one more one waka. I am a pin so bet to me a boss. Now so bet to me Yaku draw. Now what Pemu Casa somewhere echo so near dear. Not just say and some hopa. And I'm sorry so I'm a DCOP bright to draw. Watch the Musa and no cramp on was see a water and some at the free Ghana Police Service at Maconim. Say you're a Georgia Kufu Dampare, Nishuba be a water to one, a dream maybe a Ayana and Chayi. And I'm so soon to was ramping for say. Sarishwe mu a wan ma shase a wan mo ye no momo mane nkoye tape no nko a na mo wie tape no a ensem bia da ade hye no beka nsoso no wo mo hwe se hwehwe mu krogen ebekwa akọ wiase. We also talked about several other things bordering on the IGP's management of the police service. They said they were disappointed. That is how I see they have been disappointed, and that they would love that investigation be instituted into how the IGP is managing the police affairs. We outside, I mean, those of us who are retired, who have had careers in the police service. So, for me, we shouldn't brush aside or we shouldn't throw to the wind the accusations or allegations that have been made against the IGP. There should be further proof. That is how I see it. There should be further proof because if we investigate and we find out that the IGP is doing what exactly is mandated to do, fine. If on the other hand we find out that he is not managing the police well as the officer or the officers were saying, better, then we find ways of rectifying whatever problems there are. Our former CID boss, this COP Brighto draw, and I attest, so one also Sinchamuka Crow, what day am I in? Yeah, that's why Ejina and some crona mo a jay sabro abedi tradia na no any free. Na was answer me home and a penny order Institute for Security, Disaster and Emergency Studies, no Dr. Ishmael Norman. Edi to just say, or no, or a lawyer.
na wotiete nkɔmɔ na ɛkɔ soɔ no sɛ de papa wo amototo na no sɛ jama wɔne IGP ɛte ado ahoma so wɔ sɛ da bi ɛwɔm sɛ ade bi wɔ hɔ a wɔyɛ ɔne nya adwene deɛ nanso sɛ wɔne no wɔntawantawa paa deɛ asɛm bi asa ɛni hɔ ewie wɔ mo san toto na no koro ya wɔsan so ɛkyerɛkyerɛ sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a IGP yɛ wɔ polisi adwumakuo no mu a sɛbi ɛmmoa firi mpanimfoɔ so bɛsi mmɔfra ɛwɔ mu nyinaa so ɛno nso saa nsɛm yi a ɔkeka yɛ nyinaa no wɔno sɛ lɔya wɔtietie papa no ano ɛne sɛ de wɔsi ka nsɛm no a wɔhunu sɛ ɔyɛ polisi panin wɔanya asɛm akɔ polisi sadɔm hɔ no yɛ tototo ano no wɔnni nhyehyɛeɛ a mpanimfoɔ de gu apono soɔ no ɛso no wɔnyi nsɛm ano yie ne mu sɛ de wɔsi de nano wada ɛpempem na ewie kɔkyerɛ sɛ ɛne no koraa ɛne nso yɛtwa bi na de asi ani no sɛbio anhwɛ yie ebetumi afrɛfrɛ asɛm foforɔ de ama no nti wɔnyi ne nsɛm ano yie sei na yɛwura no ɔman wɔka yɛ ma yɛn nsɛntwerɛfoɔ ɛfa bie. Very, very dangerous because you see, our party politics is becoming too bastardized with a lot of fringe forces that are trying to influence the democratic process. We are not mature enough. Many of our people cannot even read and write. They cannot read policies or manifestos. So when you have these kinds of elements involved, they distort the reality for a lot of people. And I think that we need to be very careful about this. I blame the politicians. It is not good for a section of police or army to mutiny. This is very close to preparation to mutiny. There's too much evidence to show that if they had their way, IGP will no longer be the IGP. I don't think it's a correct thing. The man has been appointed, whether you like it or not, just accept it, work with him. If you cannot work with him, take a hike, leave, go do something else. Especially when he himself said he was preparing to leave the force. Don't stay. You're a lawyer. You can practice law. So I don't like it when people get to a certain level of their expertise and then they begin to intimidate people around them. This is not good. It's not a good development at all for Ghana police, and they need to do self-examination to make sure this doesn't happen again. Eni a woti ye Dr. Ismail Norman woni e pani a woye kofa baye edema entity a ehwe bambo afi atorenchem eni putupuru ho nsem so na ate se na wo kyerɛkyerɛ ensemu se de wosi hu no fa no na Director of Faculty of Academic Affairs and Research at the Kofi Annan International Peacekeeping Training Center Professor Kwasi Eni na wakasa yi wo kyerɛ mu se COP Alex Mensan nsemu na anwata wode kwoto dwa e wabedeko na nimu ni nyame anim ni wono nko ana dwene mu de entwa yie kura wo se sabio adwuma bia ne mu mmara ne nhyehyeye na yenyina ni mpefe sa aban adwuma ne druma bia ayo ne mu nsensem na dɔɔso paa yɛka wo bia wo haw na so na hawo no kwan abefa so abesia no kwan no na akwakwa bibio ho ense kwabasa asem bi hawo na woni mpefe sa Ghana Police Service adwumako no enyo bi kwa achewache wan hyeda nkwa yi a ede na wasa wo ye eno ane se watumi ahwe epanyina wodi animu de woto aso ansa na IGP anim akwakoduru na wo hawo bi e ho no won matumi ahwe asia no kwan na momo ye wadwen se obesi ntuma agufin e wa abontia na kyese wa na woton wonsem ama hoforo nya biaka wo ka no de kwa akosi se asem wo COP Alex Mensa kaye no enya no kwa sokora wanka ne yie na wo sanka Ghana Police Service adwumakuo ni mu no wonu hia kokoa mu a na san komo we modi na mo amahwe afisam kwan ya mbafa so ambaka no afa na momo no we ne ya kwa se asem epekwa bi so agu nanimu ase na so ni nyina mu no Ghana Police Service adwumakuo no enu mu anim guase na mo amogie eye yewura Professor Kwasi Eni wa bra wo kasa no ne Sompa kase edi nkomo no and some say and what kind of tree? Well, I think the abiding sense that one gets is that this is an individual who has coveted the position of the Inspector General of Police, thought that his party has come to power, and by extension, he should be or ought to have been promoted to the position of the Inspector General of Police. Furthermore, by alluding to mafia work, it's almost a routine aspect of election security work, and that his party would not be held. And then broadening it
to sow seeds of disaffection against the sitting IGP by claiming that the personnel don't like him. It's problematic, very problematic. But even more problematic is for such a senior officer who knows the complaint channels within the police service not to have used it and to have used political channels. And that demonstrates in no uncertain terms from where I sit that first, he doesn't mean well for the service. Secondly, he has translated his personal antagonism towards the sitting IGP and wants to go down with him and feeling that undermining the service that he has served for so long. I was earlier turning Kenya Professor Kwesi Eninwano, I Director of Faculty of Academic Affairs and Research at the Kofi Annan International Peacekeeping Training Center. And Krabin and Namamonten so, ya, Oko Abefontin video so, and none nam hobby, a fincrat, I hold okra, sounds of the ababontain. Na Ninina no, where your Kuninia or no so, Ewa Pomudimo, Nidia Suni Edru. Professor Ochre Ademensa, or a penimpa with your confanoche Aya Sabianano. Na emfem pim yenu ne adonu miensa bra ye pa mu anase yebu mufa ya wo mu bu nkompo ahwe wo mu dwumadi a wo mu adie ehuntade a wo mu osi akwan ahodo ye wo mu no ene wo ba be chese nipa du nsia bi ye adwuma e konfano chen aya asabia ho ya bo na situ na wo mbone a wo mayo ne se ebinim fa kwati kwa jejeji sika kura efiri ayafo a wo ba be ja yarehwe ho ebinim nso ho asabio sade adokotafo womo ebe nnua wogina so pa akwa se wo wapomuden ene womo dadwene no enye sa womo timi tiete wono ma sabi womo eba baja yarehwe kura timi kirekire bi yade a etene so kyerese yade we de ku ane bekun wo nom na eho ade eno ena wono mo huhu ya enam so ama wabo sa nipa dunsia no ena asetuo na enefie ade a chen bi adwumadie so na nana kwabena kese na tie agwa mo wo Friday special so ena woni pani a wakasa edema konfano chen aya asabia no owura akwanfrem pon edi nkomo na obusa ase asam ne se na tie poten na ne nkyeremu a wode ma enie staff ni gina ni se hospital ni si se arfo eba ho no mo a omitwe menya ayaresa a kwani mu a ateti bi ani na ne botai pa ba ko so se the most patient friendly hospital so se wo mo se bia ni pa bi free tamale to akwan ni musaba bedru ho be free se be free ha obedu hospital anu anu kwan se ya mana ni tata no na bibi ya o se demand ko mo nya na aresa no de kono da ko nya no de ko nti emra ye ba hospital la kama o se report for duty se di sa ka wo mo sa no mani nyina no se hwe na ye pede mu na se ba se aya fone ba o metime nya aresa so ni eno se ni bi na odigu akwemu a ekoba se staff a omoyi ade ti asanhye eno before twen o maso ti free busumi afimu busumi ba ko besi ibusumi nsian mu no enipa dunsia ena omo ne yedu omo ye anso mpelifo ni a asaso twen ne bai o omo nyina ye edwumayefo mo hoda na professionals ni nyina ebi ye ordinary cleaners ebi ye nurse for be a doctors, be a accountants, be a frafra. I never know what na in this corner of Bisca. Come also about report to be a consultant man as a ward, and now they didn't sell on the concoyet man, 1 month. And the man say, I am not a call with a certain punishment to be an I Bakuye in the Dikura on the Cassin maybe. And a moon and what tree, moon watching so the catcher will say. Womo kokoboy di bomo last no se omi bibi mu a ibeje omo kwan eni bo so a omo aketua ya suspend omo ma omo aketua so omo nsan ka no mena no mo suspension and it is in the we need that those details say gender permutations in the meaning of fine but your net fra man me na fra na all the professionals so account oh for 5,000 penifo do maso to from hwemu call run CS for BC ni adi nyina na se mu dunsia pe en na ye no kire se nipa ni nyina sa no motie
5,000 and that's a win percentage from my 0.0000 or whatever quite secret. Say, what share ye you may be this year, and ye total ye patients are no send them to me Medina. The first of this year, I couldn't even say, or my from the woman Yanchi, and going to say, and before they go up ye de show more hospital honor. I don't know, I may have a main crash. If I didn't see any day, a cocobo head so be a say. So, over comforting us to be teacher from this one, and phone town when you're high. Ora kwan from pon ena kasa edema konfanoche aya sabia no nene ena ate se nipa dunsia wono mo aho wo afiri wo munwuma mu wo kyerɛkyerɛ die ntia wo mudi se adwuma yi yada kasiaba no kwa poyamantemu ahensamo mansotwe bia ma ne homene so awe poyamantemu kro fra no sensa wom adoagiri ena no dwoada ena hyase nam so ma tututuo mabunu no bi ekotwe tuo toto ya ya nipa num ena ka wonom amono mo ade atete bibi se mienu de won mo tinananom ewo ensia do enam saya so ama panyefo ya bambo mu nsem da won mabam ewo poyamantemu ya regional minister won manyafo Seth Kwame Echampon wodi won mani mu no wo bonan ekobia ya de hye no da ewo no de akwakoto dwa ekere se nyame nim ni ensam ha pa na nka yenim se ba bi o ma Ghana ade a kye aduri de ka hensam kura o man so ba sori a enye tuo na wose yetwe anase nse kan twe se ye bekum ye yonko na momu no se nyina ha betena se na hwe se ye beto ye eno ane ade hia na asase ye a nipakum abamu no na ache se won na posifo beka bom na won ma hwe hunu se ade hye na won ma saso ama sa tutuo no kwaso no won mu di wo mu nyina da ebeba nkwanwomam afi wo kama de hye ma nyomo ntiase se afiri na de kurai wa wo tuo we register se en register ye wo mu hia kora se wo bekita ede na mpotam ho won mo kire se ebetia mra se wo nia wo de sa tuo no be hya wonsam na wakwakwode anyambra sam wo mpotam ho wa bra empanyfo ema wo kwan wo se kwaba ne sa de na ne unia asotwe asafata pa na posifo ede bema wo bibia wo ye mantam yi mu eye mensin mantam yi eye baso a ye hwebambo so ye hia eye nra no ebo de asi efa akra ya hwere wo mu ewo adoagiri eye nsawom adoagiri eye mensin mu no ye de ye nimdie ene nsamo a ebe to ye nim ya hwere akra mienu nipa num epra a edi bia ba ye kofodua ayaresa bia hase ne mepese omamba bia beti ne ho ase ne se ye wa murakuni ni wo man mu a efiri murakuni ni mabebia de ye adwuma yesese obi biara opese obodwa biara na se oyiye oye kire biara efa omanfo ho no ye wo na mamre ho ele amane ye se wo faso na wo yo se o masa amane na efiri wo nsem no wan hwe so ye a oni aban enya wanya aban amane protocol of one friend special event etintimra obi atiase etosubio ye womre wo man mu a se wo pese okura eye akode se tuo a ye hihye ho a odi be mfa nipam anase odi be kire no ye womra e wo se odi so ubibiara wo pese otu sa damo ni biara no se wonim se womfa amra kwan no so na ye hu sa ne man wo ho a uti amra ye be kire nemom de hia ne se eye mansin eye nsawoma do agiri mansin mu de efiri sa abre ko no bia de be hu se okura tu nsa wo nwoma wo so woni nwoma wo se bibia nkire se okura ye be kyew etu bia okura tu bia hwe ho ye ye mpese obi be fa mamra nde se ne nsem no ayo ye se ono no ya agiman nye sa ne pe no mantam we mu tu bibia wo mantam bibia no ye bo kokose de asie no eye awudisem etia oman mra enti ye hwe no awudisem anamonso yenkohwe kwasienim obenten anase hwan ene yakopena nim ahwe de ehia ne se ye be masumdwi abaman ne mu na perepere yo edihene ewo ye man ye mu eno ena ye yasede no na ye ni so ade hu ti esre obi biara onim se ohubon asem yi mu aposifo jame adom ye de dodo ababegu eye mansine ne mu se be ya asundwe ebeba ye hwehwemu na ne ebeka no ye no bedino senia emra no te se eye abambofo aposifo no egu enwuma ne so mempese ma no be ye hare na makakasa bebre wo ho sense eye arahosem se ye behwe okra ba ko wo man yi mo no eye ekamua de mo man no onipa no edwumaso a oyo
edi edebua man enne yahwere no yinya samfa so de bio nti eye ekabo muamma aman na nti na ye fa no se eye wudisem ye mpese ye behwe obi anim na yakotope ye pese ye ka asem no sena amane ne amamre kwan so emra man ho kwan se enyo no nti nim se de tie bia no omanfo beti enka afa na yesie ne ho emritie ya mu nti de edikan de kokobo abetu dwa se obi biara no hwe ho yi na yahwe yi ewo mantam ni nyina mu ne mu mensi ye nsoma do agiride ye ni da ho papa I was young at Kaya Poya Mantemo Sofo when one for Seth Kwame Champon and now dear Futo Sonko Emma Adishi. Any ye free and so one do a jira, yan trust near Nurun Cry Precon. And Cranon so, with all call a cry ha coto. Na and Chebiana, Mamma Cecilia, Abnada Pa, ya or no yes wafwa, or her on a dear one some so. Natana ye a honor zoom lion for ye, Jumano, and a bed too, just said. One of my Dijuma Ewinifi has get it for any houseboy for be crack any sika, and I'm so much one more the aqua down pussy sadomno. A mu and a namswa, a year almost uncle in fear wa belimpe, and a sika war dollars ne do set tieni. Na Ghana city non so pimpaman kuma papa, ye no one more you crack catch us from Puffy Henina can't home. Say young Quacania, a bit in the bosom near and canning way, Yabako home crack could dia saba. Na emuno. Ana special kwasi Peter said ye be friend no yewra kisia jaben waka said e bi we no emra ma ho kwan okọ emra ne nchiama no mkura article bi tia kura so this campaign man kuma sa betu fie na ekwawie no ene ordinance nyunyunu na ato ne sika sam so wode atoso a account so Prudential Bank ordinance atoso amananso ho SGSSB Bank ho de enso kura wode atoso na ekwawie High Court tenase a wono mo se yewra kisia jaben wone ho kwan kura sanka wode ne nsato ma meni sika so no ho ade enti wonse nyinsa nyunyunu mfiri so na eno wonkonkodi ne sika enna yewra matempebu wa bempa ewo bambo ne ho nsemu eba mra mu nso wa bempa na wode tudwa chese eno wanwo se emra kwan so anka special prosecutor wode ne nsato sika so a ewosa yakontafiofio pa ne nhwemu mapa etimi ya adwuma enya nwiye na court woka se wonyine nsem firi so no wajene ho ba bia he don't think far wachire mu say we said that the judge to be able to scale the procedural lapses of the OSP and to confirm that seizure that those assets will remain seized whilst investigations go on. And then as for the freezing of the accounts, the judge is spot on. The OSP didn't expect to get the order when the details of the account have not been provided, how much was involved. So I was hoping, sometimes the judges will be sympathetic to the prosecution. I knew that, okay, even if Mr. Ejabin's lawyers in court had mentioned the figures involved, then you say, look, I'm adjourning this case so that you file a supplementary affidavit to annex the statement. He's making the whole thing look like, yes, it's true that this thing is a staged thing. I mean, it's basic, it's elementary. You want a court to freeze an account and you are hiding the bank statement, the information you got. How? I've been supporting 150%, but this thing is beginning to shake my confidence in his work. You shouldn't do that and we will believe those conspiracy theories that this thing is just a staged thing. How can you go to court without the evidence? Yewra Martin Pegbu no ene wo che se we de kras we ni kura o kan sa asemi kire no a se bia be hwetwe na so na se de court asi ahye pa se papa ne nyine nsem firi ma me ne sika so no wodwene ho a enye ye a se bio akoda di bone ne ma me ana se ne papa etia no na ne nana be ka se wo firi ho wo ya akora ye bo wo a nka onyini duru sei e ba ne sa e ha adwene Kasua District Police Command no aposi for ya one more 50 mantemo ya Kasua akwa kwakire shankani bia wanya mfihia no aduasa ne din ene Kwabena Brenya na sa Kwabena Brenya ya one ma chiri ne abusua one ma tabre ne ho nsam nyina ade akwada akoto a emra ene ne di ehwemo kire mu a na eye owura bia ye fra no Sir Edmond Ampoma wode hama pa abusua hamo Dio or patafo diaba hamo and what dear gura wujamfutiri mu amaja se baby awada no anu akwa den na asem wen sasere nsoso sane ayan de sa na beye wo hwe video no a
abusia mo hwe wo Sompa TV no so wo YouTube no mbehu video no momra Sompa TV YouTube and Facebook no Sompa 93.1 otimu se ni peti pawo ene ye de ha ma bie ne saa no abusia areho ni pansa hwe na womanfo no mu kire mu se aya saa brenya ekwabenan wone wo wura France Edmond Ampoma ne nua panyini ayere enya akasakasa e wo fie a won mutem wo nyina ha dan na akasakasa won munya ye no ana Edmond Ampoma ye se obekwa akopata se agya wo nua panyini ye de wo yere no enti wo kɔ no akopata o enie nkuampa ne ba bi kura antena se opata fo di aba ampa ana wo wura ikɔ ma ha ma so no wo se wo na abepata ne somu ai na de ba wo ni tirimu epe ne prensa so ya wo mu no hwe ya gudum won woda hoyi wonson mu de ko dura yare sabia na se anu akwakoye din empanfo kire se anhwe ye kura no a ebetimi akana dwene ama no wayeji asam ne ba na kese dika e ho se ensam twofo ko onum kohwe edi ye tu ye anom so nti ya mano boni ereka nan ne yesoma no se won ko mfimfim mantemu na fe won ko kohwe sane asam no wankasa esitie no koye no won Edmond edi nkomosi. That was 3 days today. That was Monday. And my senior brother within the chief friend said, the wife no get an issue. If he I will city inside. And to me mention young international care solve it. So I drive a car to the place. To me call now. When the picture chef you will play. Me call now more me brother and wife and say Blana on the issue. Then the picture chef will I go nearest to him. And I make a share so. Maybe my wife can be actually, but don't say my dear more maybe one on now from it. On can of claim to me, say, easy, you don't take him to not is easy because when you know, what if he, when I made that moon, I'm behind that. And I say, on me, before they know how much Nantara top, it's a put in fear. Indeed, Ama may say they may trim him to one a month for Casa, which is a blood, so I want Ubi of a cancer maybe Biana on any contaqua, and this horrible. So when I had that in me, I'm shaming them, I'm trimming home. I'm a blind wife, need to follow, we already know, fall away from the Bidney Park. Until my baby blind wife and baby son said, and then there's one church in Trim. Until Mr. Blind wife says, all Casa was the wife for no. The man corporate will feel and by say, or Becca, or when we see in a boy no free outside, by say, or by I will be some blind wife no, as some if you learn a kind. So, as some blind wife in the catcher and make chance, Uncle Fono went to need the blush on show. So when I turn my back like this, and Moon said, boy, no, the corona, Madame Joe, the Namasin wife. Who said, boy, no, wife, now asked to me, say, Timmy Denny, happen, and boy, no. I didn't have a casepa or the pomity. To the point at once, the moon said, Miss Sinna, my baby, me shakes are my be. So, in 3 hours' time now, when you see Namida, Mother in Child Hospital, I'm open meeting. Eric, my Major Zacosia. I want some. Papa. Say, what to say? Nyame adom kakra sene nani so atete no nya hoden po enya menka se nyansa kra etimi ene atwetwe nkomo obusa na sema otimi yiwano no aseda na ede manyam ye da nyame asiampa boyemu yatesa asem ne kokopie court ekwa yanso ekosi sei mirate akosia ade a yenu abema kobna brenya ya ene nkanidi nkabrenya de na ese otimu se na wofo ebre ansa na nkomunya na mombrenya anye ne a ese fata brenya ba ene no hama therefore wode akwakobo yewura Edmond Amponsa etirimu nam so ema enrada aposi for her etibiri no edne kokopie mu ofanko magistrate court na honom no ana yade a court judge penyi otena asem no so no hwe no na ese nyoma wo se ese fata na eba bedi court no honom ntre hwehwemu mapa no enhyeda ano no nhyeda nwie ne sa asentine oso ohwe na otu asem na ehye nyame adoma adwada ebe enimi September bosu ne wo mini da no etoso enan ntine ye hwe ni mu esinyame adoma adwada ye nia kobna brenya esanso ebehwe na wakakogina embre ni mu na asem ya
ene aba ye twene sere ne abasa no nyina bobo ba ya kusia wa bra ye nua Edmond nsamba beto ne mu ese onhwe na onkonko kana asema ye no ne ba ye no ene se ye nua be ma kobna brenyi no ne yere emma anase nkoda a woni ne yere no awo mo tifi honom no bia ya nkwa no ije omo nan no ensueni esanse eyefie honom na no efie ne nchen ana mpempi na ne nkwa no bekoti fie mpempi omukọ nti akoma ahonidi nsam wo fie honom na akoye bibia wo ho nti no na maintenance dodo na omoka na akoye bufushow na ese ne a wontimi no na wogya ato honom a enua Edmond ebe mu se okakọ bia ndey no akọ gya no ayade sabia da no na mu enye ono nko akora no nipa mienu ana enua bema kobna brenyi ohwe ya ode hama no ede bobo mutinti ohwe mfoni a mesoma baaya na yenua bema tuntum ba akubu wo mu ono nso tifie ho no bia ono nso kan asem ne bia ne ye na mse patafodi abanti ono nso akodi aba ho no akọ yare ho se ne mu ni nyina mu no ade ya neba bepie mu e wakaso a aposifo ede yenua bema kobna brenya emu a ne omo hwe man hwe mu mapa nso etimi atofo mo ho no makosia na hama na fa pa pote no de boye o de boneti kosa ana on se ohwe esiade am ya ba be hu ese doctors from pempio mo kasa ohwe nipa ya adwan kasa na no kra no we yetiko ne sa so ntina etiko enya ade empo akyerefo kra no oso mo de o mo nsa bo enkoda na esuafo ehonom ntina honom ne tiko honom ana ode boy ne no enhwemu a ababeto gya kyerem a ohwe ne tiko nkora no eho no ebuguye etiko nkora no etiko no eho enya timato kakra ene yebo mpa ese dachi bia yenu abema Edmond Ampoma ne danka ankwankobum na ese no ankwankofa rehosemamba krache no oka ho no ono so nya ne de no wono so firi he no obaje ye no opatanto kware bia na ono so tifie ho no ma bi na empo ansana yenu abema Edmond Ampoma ono ko bebedu fie ho no na ese ade fiefo no kra no omabonwu a nkomo he se omo ka asem no nta asem no omaka omo ka em se yenu abema kobna ebrenya ene no enhwemu kiremu a oye hyenkani no obi nim se bia ka no otu a passengers mfo ananse sika na mebu ne botum na ma yenu abema na koma wosoro saawo omoka bia na akwa ehwebuada omoka bia na akwa ehwebuada nti no okọ honom dade no okọ honom na nkasa na no ama na ebum no kiremu na dodo ewo fie honom na omo hwese omo beka asem na yie atoyi a yenu abema tuntuni a obisa na atem no nso ti fie honom a oka ho bi nti no ebufu a enoko bae na ma ono nso abaya yenu abema Edmond die hame ono nso eje ne die Eric me no aseni amfa wonsi wate ya asem ye chima nyame ya adom ebrepam ya basa ba ho chebi abusuan ya ma boni Eric na na yete ne nka frinfin mantem mu no opatafo di abo ya reho sampa se bredi e ba bia woda no ano de na so anti ya nya no nkranhye wom se de ne ho ye ye de nyame ase papai say tie bia menim say emra nya no kra boni a wadie no ene yanto aso na ensemi yewura adomakumba afi ene de atodwa wono no woka wono ma ebo ntoama Dr. Alhaji Mahmoud Bebo Baumia say oba beye Franka Kurafo diama wosona manyoku no na wode atodwa che se de second tier na saa na bohate na no super delegate conference a wono mko yi se de papa isi twen mu no edi adanse pefe se nyame de dom ya obubo boso me de toso nan ene wobeti tim pasa na nka ka no nkompo anka we na wo mkoto ye se de papa ne si edi nkunim no edi adanse pefe se wonna dom ne nyina epen wo na ensemi wode to yense ntrofo anim kire se we se yebo a wo de yemfa make ba bia nso nka na adekye wo mo nsanko adaka mu nkonkohwe bra tu ahene na tu ahene si ahene fo akwa akogina obomu se wo betwem kura no nso di adanse se break the 8 no Dr. Mahmoud Baumia eni betimi abreki sa intensi so meya fana nyina 16 regions otimi wini bebia titru panso no say yeko campaign said the nia yankrofo ebi kassetia ban no he was facing negative now so in the face of that no etiminya 629 over 68% no it tells you the sort of person that he is owahu brasie owani swadi hunu wasom party no oti ase and we the bros many pa enti enim say yakoya nimu no ya yemu bi no so yaka ho bi no enya de sesebie so ye betena se etomre bi a Bruni Beka say you tend to sit on the laurels near me etima yende debi you not sit on our oaks nemu kakra betimi aka ni say baby akodro no ye betena se
asese baby ya ho odin wo no ye be hyemu kra baby all no ye free say hard yanke yanke be ku animu no e ho no so ye betima sesem but my main this main clear this erroneous impression say ebinum say super delegates no wo me different from this me nua meti ase nye me ya constituency chairman and a constituency for the yi me chairman and I me do amano na dimi akọ me ya MP honum and wo na yi me and wo say the aka kire woni na de be ne besesa odi ya no so to nkyɛn a adwene ebinum ka say super delegates ne de wo mo ya nimdefo na we mo no I can tell you say your electoral areas ebi ye lawyers your polling station ifo ebi kuta PhD and intino both NDC and MPP wo mo ya nkrofo mo ayi wo mo adwuma bo wo mo bra wo mo ya nkrofo ebinum asua ngoma wo mo nkrofo na say super delegates na we mo maka idie me ametia me grassroots president what you say me grassroots president me nko na maba no NDC ni MPP ye ntoso so bi betena say anase say ya senia roman for nyum kan ni say senia hyase ne ye no sa na wie no so be ye no super delegates no this time crowd here and you besa konanim more a general campaign aye so the campaign structure of campaign DMB yen kasa ye no kre na nya temidie ni mpotwa yen kasa ye mpuntuo na nya misuro no eno ene yedi ye ya ye nya nkunimdie ye sa akọ anim na ma wie ni sa no empire bomu no honwom ana montuo no Christopher eni ye nuanum nkramofo wo mu nyina nso mpaibɔ na nanom so yi apaye wo mu nyina kae tie to aba no bepim sa bre no so far so good enipa du na contest ye no obi anu a odi nkuguo enu obi anu a odi nkunim ba omi nkunimdie eye nkunimdie mu wo mu nyina yo ya waduma ko ba fi ene wo che se de ensuo to ya nkyene ye ne saa na awi abo a enkutan so be ye nyina no so na ye nko computer so agye mra ye ba de aka ye beto also Sesia Ghana had open internet papa eye smooth eye fast bemo ye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo ani entertainko na ne speed ne so de wo hu ne saso da say jumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana nko na Ghana ha o providing internet connectivity and twitwini mu ntwitwensi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so dem out say Wi-Fi and hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service in Kwana endi uhamo and fa ho ne ba bia wo Cloud Ghana e twa utuma say wo demo ani speed ne die esuni seso esu bimba Ghana hada simple Unya how bia you provided 24-hour support demau ye mrantie no wo frɛ ya ne adru hoda dada or how bia sane atie bia ya son no the amount what me akoso the internet na digumedie bia wudi bia ope ya chakwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan bakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. What's so dumb? Ama, afei na wo hwehwɛ do. Oh, medofo pa. Ntawantawa bi wo ne udofo ntemu ana. Oh, odo so memo. Oh, Jai. Oh. Jumedie ibawa kwemu yawada na jubia. Efri nundu dikosi dumienu. Ewo Sompa 93.1 FM. Kaise eye odo somemo. Yeah. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
Womuji international awards ahodo, womuji local awards ahodo. Na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic in kwa. Womu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa. Diabetes ni hypertension ni ade ni ade. Ghana ha baby a wo mu ho. Fre 0540 311 311 0540 311 311. Next 21st clinic. Wo mu ye sciatica expert. I was about to say much about Chayama Sanso Quababium na ye call Amenfi West and Amenfi Central no I wa Toyamantemu. Adisha be a 1 more monso or yachapa or mama ko jabwa ye din e won potamwa enya sem ketwa. Nina gina e kwa bone a womanam so na mo kire se ha wonom e kuma de hye no pa. Na sedro no pa na ko hwe kwan ye suku fo nam so na wo ko suku wo mo ntade atacha ni fi ni ade a abusua aya na no odin. Enam so ama won mo kire se nyame ya dom 2024 about 20 dura e ho na payifo be hu say yes enkuro no wo mani abre ento mo ka de a kire wo so mo mpane toto mpane no a wo mo rasa won makwan no anye no wo betumi asiesie nani kine ya de ama mo anya sa pa de a 2024 nya de a wo mo ebeto aba na organizer ade ma de hye a won mo ye oye kire e wo eye Amenfi West ene Amenfi Central Yera Francis a Japan won so mpaka set nkomo a church no ma pi de ntia wo mo ani abrese yi. No time road. And I was some film my Yaniabre. Yajina, yes, my catcher, Abani, and say since 1992, and I say Uncle Boy, I say, I can't wait. Say, I will be that's what in 50 years now on 2 concourse, I will require. Oh, Cotada. And in an unit committee, any mining now. Yeah, ya cat was say. Yeah, a free sabre. A copim say about Waba. Snail quarter, why you can't wait. You want to me say, Yanipabia, as I want to about. I was not just say, and no, none what you know. Yani this year been so Edim Como. No time road. Me yam boso me me ansa. Na me fa ka akwa Kumase. Me fi Kumase ba ya yin say na say. Me kunu se me kwa Kumase no me kwata aduro na be say yin say. Anu nti wa jame. Say kwan efi asente kwa akopi mu ndibre say nya kotala. No vote. I am Central ha. Yes ramwala. MP so anya kwan. This is so anya kwan. Yes ramo ye panipa kwa wa ye kwan. Ye me hu ya mabo. Tie keko ko sama. Amenfi Central de Ghana de ye nye firim. Ba mum ye hwe koko rosa. Ye yi no man. Ye musa musa Amenfi Central. Ye nya quarter of mile kwa wa hana. De bebre no. Wasa Amenfi. Ye nya bibia fi akoko timba. God bibia ye nya fi ya. Enso ye kwan ena Ayara wo sem sabakwa kwa bare seye na kura yenya wo ma Ghana nioma hodo pe no ade free so na so ade hye no makwan akwakwa bibio ho wei ayo manfo won mo wo wasa Amenfi Central ene wasa Amenfi ena yete won mo nkase won mo chekere mu se enioma won mo famu no ano edin pa ma me wie e wasante mo kom ha me do ko atoji high tension e no bo sanke afa ho na eno ne de Joy Primary and Junior High School. Joy Standard for and a woman ye dear, Sabi Obinya Bida, a Sian4 woman baby prefect for, one more year to say, Sabio MPP and DC for, or Mujina campaign, a cocotuaban pepe, after electoral commission, could I one rather from my own. Now, Adauroma, my uncle Ebenezer was one somewhere, near Kobusan, said it one more. Ebe, my high. Major so. Na sa Joy Standard for no woman so ekobi kotuatu esikate sade amanyofo wo mutwe anasa wo mo ye ne sen boyenti me da say anopa no eye share sa abatoi ase e wo hase no wutimi wo se na enkoda wo mu
mfoni na afen so mu poster ababa betale monte so mu kire se wo mu ba be prince de be ya wo mu di tumidie ebeba wo mu e wo school mu ase no enkware ankasa no o matimi aye campaign party se nya asem toto a wo be hwe school mu ase na enkware pi na wo mu ase no aye campaign pa che se enya asem toto a na school ra kasa e wa ha se no o kire se enkware no bebre na ya de se wo matimi acheche ntofe na afen so no biscuit ni enoma hodo pia omude kire se enkura bia omu ha se no enyi no muntu aba enfama omu eno na Francis school ra wono ejina school mu na no kasa na odi tuja chem se enkura no pina ena ayesa adwumade na obesere enkura no pa se sa vote buy na ekoso no enkura no hwe no mu huru ni papoti a obetimi adi wo manim e wo school ma se na mema me kasa enyenwa abato komisa pani a wono ehwe abato no so e wo school ma se e wo ha me no mu baba di nkomo ne mabusa no enwema a wo mu adi gu akwama wo mu de to abai opani me mu akwa baba Sompa kasebo so yo mechiao na mesache otiefo ni a midi ana esi odin ketia na me na medi abato ne ni e wo Joy Standard na de wo mu ne se ye hwe hu se abofra no ba school a osua social studies osan sua OWAP enti a wo se e kire ne kwan e fa so a ye to aba said ye be ya obenyini no anabenya 18 years no abato enya ne den enti ani easy for ekasa mo ma ye nioma bia ye hia bia e ma bai na no ya set up ye to aba no sene ya ye pe no na bibia so kwa kama pa na ne ana wo mu se ne percent ye to no online kra but na system no ni the way at time no kwa ye na emwa ti ye to ye se be to normal one na mom next year de ye be to no online mami musa enkura no mudu mafa entite bebre mu ye hwe abato no muguso amokan sese no futuo be na ade be ma nkura se ebre ko yanim no ombe fa democracy edu ayomu business wa hase yo yada asibiem de ebetimi aka ne se wo ya abofra bi a wutie me ana se wo aha de also hunu se ye kire wale wo school mu na always bia no ema obi nhyew se kwoto aba ma obi ansa na wato na mom no wa hu se nipa me to aba ma no ebeboa me da achimbe me yie ntie mankwa ne hu se hwe obi a obeye prefect a obetimi aboa wade sua obetimi aboa ma school no akoso ebia ho competition na akofa obi a ontumi emmoa school na emmoa yesa ntie nkwa ne tie ase se na tiri ya omehwe no ma hu nipa o sefata so mo to aba no de ma no te me no ga se de campaign ye ebi ko so pa na bibia so ko kama wa se Medas Mamma Siasi na Siamano Casade, a kind health friends, health proof at Sisiano, the what kind actually part of Senyas and Kitoa. Aha, Ebenezer Uswansa, and a War Joy Standard School Moho, Premier JHS, and what is said, almost to a bar, about what commiss said, dear Chi, one more market timer, Sarah for Krakan Hubino, we. Dachi enkunimudi enene yefano 3 core capsules ebusia yekoko master sisi ya die koko no ayam team ebeboa ko na keba Mr. Heba dan Heba epedan ko benya bia to 0546 107107 abe Heba clinic nie fibroid ade stomach ulcer hernia etwere yade ne yade anka ne nyina wodi hu dwuma tano so apachapa new site obe apachapa junction no 0243 345 392 ya Bolivia Enterprise. One of the Future Life Smart Food Daba 23 vitamins and minerals, 19 amino acid, omega-3 high energy, selenium, and a protein in other shame masation. Future Life Zero, Future Life Oat, Future Life Protein, Smart Fiber, Motabella, Nina, and Nibia, Wood Yenonessa, or Yarawa. So for alignment, one more to home dish anymore 0246 010150. Meso drink and 5G energy drink in the account for dear Mao. And then we are going to be watching them wow. Ebemo hodre sonko kra. Ebasa one main watch me a juma the moon in ata. Shannon Songana warm grapes, warm grace fruit. Jensen and a green tea 0246
270221 0246 270221. Cloud internet near the fastest internet in the world. No open internet papa ebeboa wo na odwumadi a wodi nyina ebekwa wano cloud internet top high and lava from the dish anymore. Ya woman 0202 699110 0202 699110. Yes, sorry, Sompa nkomo etwa so na mo hwe o se ateka na ye ho adwuma eno ye otwa so ntine na ekwesi u nanti no twetwen wo na eno chese se ateka ebo opunum eno nso de na 21st clinic wo mo na wo ho aduro ene stroke afi yade bie firi ni padua no wutiri nwi so de besi wo mo were so no wo mo anu aduro enti kone ye hwe wo mo nuro ni ye nto no wo monten so gese okwa ya asabia ho enti se ye kuma se ye hwe overseas wo timba market nhwe ni mu manager Daniel wo ho wonu me wo enkran sa na wo Sunyane Techiman Enkranza Honina Behu Yan 0540 311 311. Dr. Bamia Sano, a Ukadabia, Nebawa, Free no 9, Equise Nunsia Bebo, I was some Pefi ha, a favor be some power be answer, a to Efa hobby, and no yen one dancing a womudi and tia, I was a sea hene to a hene for Mokwa Motunu boom, at the manual na Wabeje. Franka nukurana fe wadiko breki 8 ne de ma wosono Tabita Hair Clinic Tabita Force baby awo bia no bra na ye hwe wuntinim ye hwe won kasem mojanum yade ewom yanum nyimfiri ho ma wo hwe ya Tabita ye wosofula alignment ho eno achi takwatakrade ene sunwane nyina wonsa bekan enkran so yebuto 0202 347 647 ya no wafre ho na ja ye no abonkomo Ohwim School Junction eho na ansa bekan so West Herbal Clinic yade bi eto so no na wakọ mo nchen na fe yade bibidro mapa asa yade 0243 282629 Wamada Roma na ewiabre ya bebe nsem no edema wo akenkamfo ye japia apamdada ewie mene wobapa akosia ejewa akwade boaten yemfasida ema akosia somo a wona betena fidi no chi a wo chinchim de ma ya grace nso boye chidom benes ka ho bi na afi kuku Veronica Jando na na abo ma ne nkae ni nyina yedam wose abuso ya sore so akọ na we free yenu abema Eric Anan ho wose awodade nchi a enkoma Emmanuel Rehoboth adze nyame aye otu Emmanuel Rehoboth adze nyame aye otu obrempon kwakuno no nyame wonhira wate ene no wanya afeko onkosoa nomwa oma wonhira no so no ma onimdie ni nyansa eno ne ade a ehia o papa yewra otu national best teacher wose wonwu nu ho so da na wanwo anu ho nti nyame wonhira na oma nkwatente abusua ya sore so akọ sompa nkomo etwa so ediamao